Korkanthi constituency ka parlo Dhenta Ghat Dokmoka Samilangso main road kilometer trainia jakiding kahilo towar kidamtang pinang ana jakiding pentami kahino towar non puan talabang so towar aphan kipami ji aphan maduta matha pono bangwe non kachirimbo ma sarkar local yem kilangpon ke pangkri mate methanga dim methanga towar mi senangji pu kamatha thedet ajoni lapona jakiding ta towar ka chela raratum aning koi mate kisu kaching tangnang lapen labang so towar ke nu ada jok kumantu ni apor ke kisu kyun ia tum stike chelang ja phan ka chepon lapen te kisu abang ta aduk dupik titi lase ongdung arat atuma ke mangke ajat penol towar abang ke prabjin pen selam pon bek nenji lapen te selam pon jia phansi chuning ripon pedo Dhenta Ghat pen built up pang dakpon Rensing Tirso News 24 Karbi Anglong Pinipirthia Danglong National Press Day Talondun Lason tak taksi Dipu Farmer Growth Center along ta District Press Club of Karbi Anglong Thiek pen DPCKA Chipatir Piponsi National Press Day Talondun Bangso pi chitan timum amai pedopon Bangso Mailong District Press Club of Karbi Anglong mate thiek pen DPCKA amai phu kiri rong hangsi mai chipahem pu pon lapen Bangso Mailong ali sarpo aman pen kachetong don lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Karbi Anglong DC Mukul Kumar Soikia Senior Journalist Nogen Bora Thekar Chabang Long Singh Teron lapente Dipro Director Anibas Barman lapente Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Juni Timung atum chitong dunsi Phirangke atum keklem kedam nangji mate keklem kedam aputhak chithan chimum pon West Karbi Anglong District penta National Press Day Talondun Reporting Interaction a Journey Pathe PN Ponsi Pini West Karbi Anglong along ta Press Day Mission Pen Pichun Pon Pirthe adang along National Press Day pen pacheton dunsi Pini West Karbi Anglong alota Press Day Hamren SDIPRO asai hemalong talon pon Bangso ke talon along chithan chimum amai inipon Lasomai long West Karbi Anglong Press Club amai phu Daniel Linghi pensi mai chari pon Bangso mai long chun bang long ki alang lisi aluhia phan dengpon lapente Mayalam the SDIPRO officer Roton Titbe alang lihin pensi Mayalam the Jaipon Khiruni pen built up mang dakpon Mohon Teron News 24 Karbi Anglong